mase ngikhona ngamenze lutho hawu lokhu kwasho yimi bafowethu ngisacela lingabi imbangela yokuqhatha abaculi okokhozi FM asikubeka eceleni ngithi kuseceleni ukhozi FM ulwathi lalela phela ntombi akangiphendula uMasibisi bafowethu ukhozi FM khathithi uzomfakazela omnika ifoni omnikela thola yini le sondeza khathithi ngibonga nje ukumbona ngathi umshayela inhlombe uma qathaza idudu fokobe bafowethu ukhozi lwathi ingoma ezodlala ngo12 ingoma evotelwe kakhulu angithi alushongo ukuthi ingoma song of the year angithi bafowethu singakhali ingoma eyangena ngo12 eyayivotelwe kakhulu kulungile njengamanje sihlukanisa unyaka nge-song of the year nangolela langa kwaku-right kwakuyingoma evotelwe kakhulu angithi namhlanje senzani ukuthi kwavota abani evotela abani okusalayo kwavotwa kakhulu namhlanje i-song of the year bafowethu singaqhatha abaculi uqedile ngathiwa lesigwebo singaqhatha abaculi inkinga ukuthi okhozini abasangidlali-ke mina ngazi kwenza njalo abasangidlali okhozini bathi ingoma yami yalahleka njengedokhet yangathi idokhet nengoma kuhlanganapho ngoba abachemile kodwa umathandana wami lona lolu ukhozi lwenu viva MK viva ngiyadlala ngoma lapho